So mwirori wa Barothi wa Thayo TV, ino ni gate ya Matuka Tutu Gardens na ti gate imwe, ino ni gate ya kuingirira hari ingiriro ria mbere niwe irarika uguo na wakena no turathii na mbere na gukirora maundu maya na njira njega biu makiria ta uguo tu. Nano ni kurikirira actually irarikirira ngiro haria kenda ni kuona hena ngirekirwo nguonie, ngiro haria kenda ni kuona hena ngirekirwo. Let me show you right here. Iyo ya kuingirira mwena uria wa kianda. Haya, ino nayo ni miembe haha, uguo mundu ukienda ukorwo akihandirwo miembe niyo ino i haha uguo. Yes. So mundu ngienda gukorwo akihandirwo miembe kiaini giake no gutwira kana ni mucungwa kwenda kana ni mwembe. Ino ni iria twahandite mbere na ni nyitite riu wega biu, na gukiri na ingi itiganite iguku ihanditwo nguonie ungi wi haha. So we arenda kia guku no kuhura thimu ro riu twaranirie na wana wagura kia angiko ni ukwenda kuhandirwo mwembe no kuga ukuga niwe sawa sawa. Na riu iria nayo ni gate irarikirira, gate ya mwena wa rugongo niwe yo, nayo gate ya mwena wa kianda ni iria i haria kianda ngwiciria ni uramiona. So thank you so much. Igiria na ithuĩ 0798 008 008. Uroro riu uigithie buroti imwe ri wina 130 wakigwatira buroti cash.